ke thong grab ni dak di pulang di so kita lihat sama so harus non press conference lo bang ke thong do itu ke sona singkan lo ex-EM lo vice president ACC party lo itu ke Sanjoy Kiring assistant secretary lo assistant general secretary lo itu mesti dibantu di lo nama kan dan public citizen secretary benar spokesman kita nak pun sekali official juga dan di sini sana makai public city ada kepentingan secretary. Kalau sih as per election commission guidelines lah sorting sini itu conference dukung minimum democratic hormon political party political so guidelines Election Commission of India gitu sorting SCC itu kan ada dulu bandingkan ini kita membandingkan dulu non ada itu non Oktober 13 14 nama conference di India kan itu juga parti pun maka langsung SCC conference di pon langsung mungkin langsung political situation itu successive state level central government level majority power was whether it is BJP or Congress ba apa party level kita na autonomous state mate hente kalama bangke la ini apa na soft masih lahir kata we alam tani itu cengwai itu lah so fence langsung ini awarding along recommend and sales and delegates to also delegates to mention itu cengwai ini pada parti itu masukra universitas kita juga kalau suatu wabah sekarang person sih kape long ima new method adopt nak ima lahirkan tu alamatan itu detail kata sih cengwai ada yang bangkan itu di plak proses lo lalu sih lapen nama foto masjid tu bangke abino ke longet bangan ampian lo government seta 1969 lapen 1972 bangke Assam Kari Organize within bracket Meghalaya lapen 1972 bangke entire north east including Assam Kari Organize setelah batai ini apa kita nilai itu kan tarbian lo dan hasil sama lalu organisasi proses lo klaim pun lo mata proses apa paju tidak incomplete dikok nah tapi nama maksud incomplete gitunan kok bangke lah kompres atau tentang efisiensi itu dicok dia jadi ada 1968 dan ikan 11 September sih maksud autonomous state nang pipo bangke central government itu declare parliament lah YP Chavan Home Minister sih declare setelah Karbian lo nak NCS amuni tu ke arah kita julung ni kan hal bangsa ke kena APSLC yang itu si movement ki claim lo tapi APSLC kan government si ciki bom setelah Karbian lo NCS arah kita hal bangsa movement claim tu Karbian lo and di Mahasa were also part and parcel of the statehood movement led by APSLC. Non-declaration government of India pada 1968. Non-Karbian lo arah kan NCS arah kan autonomous state na diko tado. Lapen ke itu mungkin option na level na diko pada 1969. Ningkan isi sikat dulu. Lata APSLC a conference hatura kemang sikat dulu. Lata conference kecing mana kita hantar kan? Kalau APSLC secretary bang delegate session aku, secretary a report kita lo masih cini lo, Meghalaya seorang ke step people, stakar yang lo lapan di Mahasa tu memang opsional level si dikok ko bangke,
hata masa jibon ki lasi delegate sessional lasi bapuram sing nan barelong tenan ko posu ye ko pia opportunity apa nang than ke ma hokla lasi langso phisi ka protest kadang mat dharna du do phisi Captain William sama Chaka ঠিক আছে itu Karbi Anglong ba cing la sedap member hostalan bibi lingdu Afrika chief minister na mapa la pen Darwin Pak Joais bang wang sudah datang council ke kongres kan sedang kongres bang soalnya ke protest tu dia dah hidup tapi jeng dan ahok alam yang sethan dia kosong teh ison basket and long so la pen masuk EPCC yang leader atau asap latung aning adu akan dukok orang ke bang mijo tu kecil masih kecil yang betul dulu 1960 kan kayak mijo tu betul zaman itu sosial movement setelah 1963 yang kalau tu cekak dak tu amit haji song kan kalau tu makan lagi 87 dan ingat kan lagi union kan separate state long apa 1972 ingat kan lagi union long naga nomai kecil mana masih tu 1960 kan masih lagi EPCC yang leadership dengan program long step 1963 yang long non kabi lah di masa memang problem apa ke itu good boys of EPCC good boys of Congress life lalu 1969 mistake bang 1972 lingkan correction tu di mana ada junior lo EPCC yang leader kan junior lo ya 1969 lingkan nama ke kabi dan di masa kan bang Palongpong Melakukan bangkai reorganisasi proses penantan diko. Langsung kita 1972 lingkan, April 69 lingkan mistake kita dan kita lakukan correction claim. Lain lo EPCC kan kongres tu problem. Halang sudah betul sih lakukan mistake claim clear. Maka, nang betray trader tersebut pilihan ACC, KNC kan. Jakas tu antolon claim jok kota, Kaskom tu antolon claim jok kota. Lalu lapen isi bangke border isu kita ni kucing bayi border isu kita ni kucing serius kucing bayi Meghalaya asal arniwa lain tu pulau kecil mana ye give and take policy ni prosedur propose kopi pasti propose mana kau bangke 1951 lah district keselam udah border commission atau mana detail investigate lo analyze lo kunat alang ro isi kunat anglo ma sa hoi kaselam nai ma kunat arong ma Meghalaya ki nai ma kunat si piarong ma sa karya rong ki nai ma kala sa isi commission ini pakal masih investigate pakal isi decision masih ini itu ko bagian 1951 government notification yang karek lo masih langsung date itu nai istilah ini lah bagian itu langsung ke opus nang ke orang ke lake give and take polisi apa ke lake 1969 dan ingat retreat 1972 Northeast reorganize kita lah bangsu 1951 government notification si retreat halang sud Meghalaya sa opus pe pini yang isi border isu dalam kita cok cedek tohon halang sud dalam people orang ini 69 yang ingat ada ini 72 yang ingat ada ini lalu isi lapan nak mereka dalam itu bukan cuma pakai border lama pakai give and take polisi apa pakai lapan it is against the government act of 1969 it is against government notification of 1951 lapan it is against the government notification of 1972 next alamat pakai lah 1969 lapan 1972 Assam kari organize 69 dan kanta lapan la 72 Northeast kari organize kita give and take polisi yang se ikoi lo prote hal hai ari organization kana ka oppose lo masih lahai kaddo di pangkat pers ni lama ini oppose lo lahai kaddo ala ni cuma anpar ke ni pers mungkin ada kunci lo dari itu mas kan
kaitan dengan itu permanent stand nilai macam ke ceton teknik. Udah pindah apa si kongres tentang otonomas state kihang akan klaim dulu BJP dem otonomas state nang tidak betul lah mereka lama. PSLC kementerian sendiri itu alang itu 6 itu kihang akan otonomas. Lalu kaitan dengan jaga ke otonomas state akan tas 6 itu tangguh. Hala bangsa bang yang itu hempre kihang akan negatif. SC bantuan le nang negatif kan. Kaskoma patalah tu negatif. Jakas patalah negatif. Akapre ka tu hempre kihang asong tu lang tu te la ba ke PSLC tu nang negatif. Akala lekin ke 6 itu sekatan. Kusen ngira otonomas state ke kantik. Kusen ngira salah tu la asong ke intong. Asal itu. Salah. Hini alama ba ke PSLC atundet kan rat punta kama kata tu sosial media kan dalam alam kelar ya nak regional yang cesorsa national party apa nanti attack kita nilai dunia 1986 87 kan si national party akan to oppose tu kongres BJP yang to oppose tu pasal ting sih nonton nilai dunia tambong lah setelah last dengan ketrom dengan tri PSLC itu kecil juga regional BJP pen kongres pan palong polisi ASC apa loksana kasarsa alah sorry reply bang ini kita pindah kok ngomong ke lah sini itu kasarsa kan non anta itu ASC yang pen eta akimi kasarsa itu pindah PSLC itu lagi dengan ketrom pindah kasarsa kok reply bilogan alah kecil kok nak kasarsa ba ini banyak yang dikatakan kok sorsa saya itu reply ansar ulang kami itu dipilih lain ini sana pun tak itu reply semua ada lain ini sana pun tak jangan kata leaflet ada orang video dah selam kemat negatively sih orang ini explain serta 1995 IMOU lain ini sana apa lain ini sana itu 1995 IMOU ating ke 6 autonomous council akan si law and order ta DC dan SP level ke tipo puluh ke kemudian autonomous council 6 tak tripura dan Mizoram dan Meghalaya dan Duma langsung election header lah kita nak mundur no itu makin ni klaim tu lah tu kan anti klaim lu punang aku di sini lang tak power pun Karbiang long kan yang long ke awe deh tak Meghalaya long itu masih power long lebih lah kalau cipu dia otonomas council long terjadi Meghalaya otonomas state along kami PSLC yang mesti ring lo kan kalau tak acak kong kan Karbiang long so pada state dengan pino state dengan PPA prote 6 itu 8 cakong PPA pan ketang dan 6 itu 8 alat yang klaim pino ne la anda klaim ke sin itu masalah kan klaim maka mereka tu bilang, PSLC tu ke mereka lama, kongres mesti itu jadi, klaim, hal itu apa tu nanti, BJP pen kongres panjang puno, lah tu mereka nak klaim nanti, non ke 6 itu ke pantang tu kan, MOU ke mana tu kan, department tu, cap ke mana tu kan, Gubernur kami paragraf 20B along. MNC 20 Padut lo non ke Karbiang lo lapen di masa otonomas council data gubernur discretionary power lo matum sekewa PSLC na BJP na kongres na kandi ASC tu sekewa warna Indonesia super nele tu continue nele tu masih la programa mungkin tu bagi kali setelah ini thelong le PSLC tu kecil ke regional dulu, setelah election commissioner orang tamen apa, nonton NGO type dah, registration apa mati lagi, SCC tulisan kali, lapen CPM, APSLC itu government akan autonomous state kihang memorandum kipi ni dia, sebelum lagi, mana itu baru sebelum, mass joining itu pikir kan dah tu, setelah APSLC itu 6 ke pantangi putar alam yang hekong, setelah memorandum impact dan governor apa jatuh pada ni, belum lagi lah. Arni si kong cito na, laban yang lah high court
Akhir sa putak sila. Lata akhir si kirim kita agrat nanti kan dalam hajat. Ipak bak film memang spesial sistem rumah sakit memang ipak bak. Tak harus sih nang nelo ipak bak film mana. Jadi terong lebih nak. Stak hamani pura kukitum sung dia tua bangket harna ta dopi. Lapen ke memorandum tapi Amreng Konsensi Komiti EPCLC Presiden Rajas Pancu Jam Jangdut memorandum ipak aku mata. Lai kuci lebih Rajas Pancu EPCLC Konsensi Komiti Presiden Amreng.